kumsang ni somni pathum August ni somni pathum India spacecraft Chandrayaan-3 peng Vikram lander an ti chu thlachim to pa atuma khovel ram rang zinga helai muna him taka trum thei masaber ni in thla a mihring thil siam kap kai thei palina anita boka he hlotlin na changtura azin kong chu khovelin makti na thira poisa tlem te a thla atlo po thei chu ha hi pin an soi mek ane kumsang ni le pathum Independence Day ya khan khati hun la ya India Prime Minister Atal Bihari Vajpayee chuan India in thla atlo po na tur moon mission apuanga heting lai hian India chuan khovel hip na pialama mihring thil siam alakap chuak ngai lawa na chu Indian Space Research Organization ISRO nena pe kanin chawna lian tak anita phot maya heti laya ISRO chairman chu G Mathavan nai rane thla a spacecraft kap kai turin ISRO chuan beipuya thlak zui ta ngala kumnga chung lekin Chandrayaan pakhat na aron pe felta der maya kumsang ni le pariat October ni som ni pahnia Polar Satellite Launch Vehicle PLSV mangin Sriharikota atangin Chandrayaan pakhat na chu ka chua anita he spacecraft anboi puilai hian ISRO chairman Mathavan nena khati hunlaya India President Scientist Vebok APJ Abdul Kalam chuan Mathavan thla han thleng theita ni la engfin fiana nge khovel tanin chhop theyang tina zota azona chu ama avekin achang zui ngala khovel atlang sang ber Everest te munchengker ber Antarctica te kan tlo poin kan nampuan zar kan lo hnutchia to thrina thaleilunga kan thil siam hi kap kai theita ni la khovel kan pek tur chu digital data chau nilovin chu bak lo deuh chu kan ti theidon ti nani atia ISRO hian heiwang hian thla a zuk trum dop tur Moon Impact Probe MIP anti chu an ngai tua chua phata chu chuan Chandrayaan pahnina le pathum na kalkong asiam zuita Chandrayaan pakhat na hi India nampuan zar thla a nutchia tu masaber ani zuita bokane khatia Chandrayaan pakhat na an ka chua khan thla ahan panding wang tina ni lem lawa khovela hel kwalte te a karthum nuwa thla hel turin zoin atol ta zela nisom ni pakhat na chuan thla hi a hnai lai berin kilometer zanga velania a hlat lai berin kilometer sing khat vel ani thung ISRO chuan ni thum chung he spacecraft in bungrua phurte athodan turin athok nge yem tianen dikle phota chumi nuwa thla chu achung rilzoka kilometer zahni vela hla tangin a helta a India chuan thla orbita spacecraft datum na chu avoi khat ti chinna a hlotling ta der thla a India nampuan zar hnutchia Abdul Kalam rotna kha thilmol mangte anga ngai thei nima sela len chuak ture ro chuan chowna alian viau thunga ISRO chairman Mathavan chuan a scientist te a ko khomin engtin nge kan hlen chuang tia inron khom na an nei fo thina scientist thren khat chuan kan summan thei atlemin kan hun duan nen ain mil lo boka kan hlen chuak zo lowang antia ma se scientist lano pangjok ris la khwai deuh te chuan Moon Impact Probe India nampuan zar antara mass spectrometer camera le altimeter tenen thla trum tir antum ta MIP hi kumsang ni le pariat November ni som palia khan an chua thlatangei boka India President hian ISRO mun puya tangin avil nge ne zandariat le minute ruka MIP chu thla a an chua thlata atlak nat lutuk lo nan solid rocket te chi apai chu anon ngal boka chutiang chuan MIP chu Shackleton crater anti bula azuk tlata
India chu thla a nampuan zar nu chia thei tlem te zi ngami ani ve ta der mai a nu chia thei ramdang ten suman sen nem em lain India ro chuan sum tlem te in lo tlin na hi an chang thei ta der mai ane Chandrayaan 1 hian thla hi trum sang thum le zali bor vela hel mana kumni chung man tlak turanga ngai ani lain niza thum le som pahni thleng biak po thein awma kumsang ni le pakua August ni som ni pakua khan biak po theilo omin hemison hi atop ta heti lai hian atna tho turangai za som ko panga vel chu azo fel ni in isro chuan ansoya thazir chian chung hian athil mu chua zinga thla a hian tui hnu ma a mu chuak tela van sang zir chian na konga hei hi mu chua lian tak kane Chandrayaan 1 atop nuwa isro chuan Chandrayaan 2 an boi pui le ngala tuntrum chu thla a himdam takin itrum teang antia thla a himdam takatrum hi thil na mai lo tak kaneya hemikonga hian Chandrayaan 2 chu a hlo cham ati theyang mase Chandrayaan 3 lotlin na ta na sul sutu poimo tak ani ta thung kumsang ni le som pakua khan isro chuan Chandrayaan 2 an kap chuak le ta a thalo hel tur orbiter te thla trum tur lander le thla a veiwak tur rover belbom te ania anro mandan chuan orbiter hian thla hi kilometer za vela hla a helanga lander le rover te chu himdam takin thla a antrum turania an lander minga hian isro chuan Vikram anvua van thengreng zirchian konga India ta na bultran tu Vikram Sarabaya choi moina ta na anti ania rover minga hian Pragyan fin na tianvua ve thunga heng an ming te hi Chandrayaan 3 chuan ala chom chhun zom ta zel bokane thla a himdam takatrum hi an hlen chuak thei ta chi alova mase Chandrayaan 2 hi a hlo cham let der ti nai ro ani lem lo thung orbiter khan thla hria chian konga a tho hlok viau mai Chandrayaan 1 in tuiom ti mu chuak kha a han fin fia a khol pai mangin tui molecules nge yani tianem nge theya thla a tuiom nge ti fia tu ne a ma zong chuan tui hi thlatop polara chau awmanga ngai thrina neya mase Chandrayaan 2 hian mun ranga tuia ti ron nem nget ta thunga ebaka hian mineral dang aluminum silicon titanium le adang te po thla hian ti nem nget boka nizungin thla a ngong anei theidan te azir chiang tel bokane lander le rover jet sual chan kha isro scientist te chuan ti sual thil chete wang ninan soya lepeka chuan hetatrang hian kanin ziranga kan hlotling toang antia Chandrayaan 2 thla a himdam taka trumti ran tumdan kha lander an chhuat thlanga thlatanga meter zali vela chuan chaktaka tlalovin zoi muangin thla pan turaneya masean beise aya chakin atla thunga a himdam lo zongin atlata alonia atla chaklu tuktur venatan hian lander hian khol panga neya heng khol te hi antumain athok na niome chuwangin lander kha avir chak tariau maya isro chuan an thunun zo talo hei hi an hlo cham chan lian ber pakhatane kumsan hi le som ni pathuma isro chuan somanata kai hruaina hnuaya Chandrayaan 3 an kap chuak le ta a somanata hian Chandrayaan 2 kan hlo cham na tang te khan kanin zira Chandrayaan 3 hi chumi manga thuam that chu ni atia Chandrayaan 2 thil kal sualta te kha ahnua siam thalein leya enchin na annei le ngata atho dan tur dik takin athok theya thaleilunga himdam taka Chandrayaan 3 atum thei hi ti pal thil ani reng lo ti suala tanga hlotling tura anin zirna ra chua zo kane Chandrayaan 2 kha thaleilung meter zanga biela trumti ran tuma
azim lutuk ti hriain Chandrayaan 3 ro chu kilometer li le kilometer ni le chan ve bia la trumti ran tum to thunga kan tumanga thilakal lawani poin in siam thatna hun om theido na ni tin somanat chuan soi eba ka hian ahma a atla chaklu tuk ve na tur khol panga te kha engine pakhat an thunun tira Chandrayaan 3 ro chuan engine pahni apai tel to thunga solar panel an vua po chakna tharui a khol nga jok theina turin antilian tel boka August ni somni pathuma thalei lunga trumtir tur khan second khata meter thum vela chakin Vikram lander kha atol thla a heipo hi Chandrayaan 2 atanga ISRO in anzir chuania hetianga chaka atol thla khian kan spacecraft hi achelo tura kan ngai tin ISRO chairman chuna soi Chandrayaan 2 atang khan inbiak pona kai noya zir chua hlutak tak an nei tel boka spacecraft in soi dan tur tele angor dan tur zong te ahma a anchut mai te anchut telin en chin na an nei boka Chandrayaan 2 lo cham na kha Chandrayaan 3 lo thlin na bulpui pakhat ati lo thei lawa him takin thla kantum thei toang tia ISRO chu ain ring tok hle nge ne engkim kalsual palta sela sensor kan vuate mantlak mi lo poni se Vikram lander kha thla a atum don tho chutiang tura kan duan chu ni tin an chairman chu na soi Vikram landerin him taka thalei lung a thlen nuwa hian a camera pai chuan thla lain leilama aron thon leta ISRO chuan anduanang thlapin an thunun thei boka India chuan atumram masaber athleng taphot atuk August ni somni le palia khan rover pai chu thla a anhan chua tir china India chu thla kan veivak ve ta e antia hemini ve khian akhol pai chi rang lander module payloads anti te chu anhan on chin boka ani dan turang alani vek mai August ni somni le panga khan Pragyan rover chu Chandrayaan 3 Vikram lander atanga chuakin thalei lung andai vele a video hi ISRO chuan ati chuak nge ani kha e rover hian thalei lung meter riat vel athlenga a khol phur te an hanon china a thodan turang takin an la thok le tavek August ni somni paruka ISRO chuan Chandrayaan thil ti tur pathum zinga pahni chu a hlen chuak der to buaina ala omlo zelane ISRO chairman Somanata chuan tuna tanga kar ni nuvela chuan ati tur azo fel thei toang hemi chung hian thalei lung kan zir chiang dona science lama hriat na hlok tak kan hmu chua ngei kan be sei tina soi Somanata hi India in vansanga zir chian konga hriat reng hlo to don ti chianga epa hian kumsang ni le pahnia khan ISRO hi akai roi tran chawa Chandrayaan 3 lotlin na ta na alung phum pakhat nia soi thrina ne zirna lama kolama trangin mechanical engineering a BTech azir chuaka aerospace engineering chu IIS Bangalore trangin azir chuak le boka ani baka hian scientist tholok tak anom nuala Viramuthuvel an project director te Unikrishnan Nair spacecraft ka chuana boipui tu tele ISRO scientist a senior te ania mipa chau nilovin mecha scientist te po Chandrayaan 3 lotlina lungphum tu zinga hian antel fur bokane khovelin Chandrayaan 3 lotlin na makati chan pakhat chu India hian thla a himdam taka trum tur hian dollar maktaduai somsari pali vel chia asenga hetilai hian Russia in dollar maktaduai zani sengin thlachim topa spacecraft trumti ratum vea ma se acheswal ta thung NASA in South Pole bok hian dollar maktaduai zali somthum pathum le chan ve sen huamin buai pui anei ve mek boka ramdang sum se na tang ngai tua chuan India sum sem hi chu tlem te an ringot mai
ISRO chairman Somanata Pheichuan atlom chan hi chu kan thuru kani kan soi chuak don lo atifiama India hian dollar makta duai somsari pali hi engtin nge man ti puan zarani lem lowa khovelin anin rin siak na sa hle bokane thilchiangero ISRO hian spacecraft lian pui an hmangai lova hei hi aman tlom chan pakhatania Chandrayaan 3 hi kezi sang khat zasari somni panga velarit niin aka chuanaman atlom hrim to ISRO hian kumsang ni le sompalia khan khovel ramzinga sikeisen orbita spacecraft da thei masaber aloni toa hemitrumpo hian dollar makta duai somsari pali vel bokin ahlo tling le theya kholian pui man to deuh hi hlo tlinna ani ber lo tian lan tirane Ebaka hian thaleilung tlopo hi voi khata hlen chua tumin India hian mala lemlo ata tolin kan kalang tiin suman seng treu du mia lo boka chuti rualin khovel ram sang ten thlachim topa himdam taka an spacecraft te anla trum tir theilo kara India in Chandrayaan 3 manga hlotlin na achang nal thei chuan a phena scientist thluak thatak takte turuzia alantire tien ngai san a hlo hle ane atila hian vai hozinga Chandrayaan 3 trumna hi khopui bera kan manganga thla hi India ram mai nilovin hindura mai puanga ngu tito kan lo oma aming chu Swami Chakrapani All India Hindu Mahasabha National President ane hepa hian India sarkar chu thla khi kan ram chungani tia puang tura adu thu asoi chuak mau peka Parlamentin resolution siamro se atia thla hian firfiak te chen kan phalve lawang tiin thla chu Hindu ramasiama phutane hepa le polte hi anche pui ve thei hrim COVID-19 alena satlai khan Sri Lanka ti ziom nan a ho tenen bong zun anlo in deuh ngei towa Tri hi sa kan tala kanei thin wanga ron thlengani ten ti ne thaleilunga wak chuak tur rover kea khan ISRO chuan India ram chin chiana Asoka Chakra handa awa chuak khan thaleilunga ain nem kaya thla hian borua kom lo wangin rei tak chung om do ne ti te the darani boka hetiang em hi chu anilem lo thungane India in Zalenna neyatranga asuang tuana kumsang nile pariata tranga ataka kalpui tran hian ma son chaklea India hian thaleilunga mihringa kap kai har tolowang ti hi khovel ngai dan anita me kane